Dia sé sé déanamh seo. Fáilte chunan cúntas YouTube agam. Muna héil sa bheola chum is mu sé éta mé, agus más trícha bhí mé déanamh videoin Gaelic ar TikTok agus Reels ach mam géirí bichan de dúlain, agus cáin go beag channel YouTube dúlain. Ha mí narfach an joglaram ach ha mí berin, sa mí cedras rí seo dhéanamh. Bichan mú ma gain hain, luas mí buna herig far an druchas hócag mí an nurí chuna gealtach. Agus sin far bhí mí an drásta, agus ha mí brí an Gaelic. Ha mí gael go brí an fat ma bheith Gaelic mé a Gaelic. Agus ha mí fiachin Gaelic a chhlachcaig an cónaí, sin an yfed go mí déanamh súspaint sa Gaelic. Chaine mór an Gaelic far bhí mí fyrach. Nes an cwisiwn, ach sin díoch mar a ha. Seo mar an outlet, agam. you could say. So, vlogs. Sin na ha mi giori déanamh chanéal mór an atachars na bheith mar is tríche. So an beach a bhacam lena vlogs. An dú ha mi dul gain chàr. Ha mi dul cheannach chàr, actually cheannach mi an chàr a dé a ha mi dul gain an dú. Ba mis mynd hús docha gwyl sé giri sin colorum. Stocha? Agus an nóir sin ha chàr go bheacin. So an plán a hacin, nuair a ggéis na chàr, has an dúl teilech trips a dhéanamh an alpa, leis na chéil mír mór an éicin. I mean, ha mi réicin a géaltach. Fiús, chéil mír mar taf tua a géaltach a chéad mar céithnes. John Groats, etc. So, betalim sin a dhéanamh. En dus mi yn char, chaníl cé dreifhiacum. So, chan rwy'n go dreifhig, a cha mi dhéanamh lesanan, agus bechor gyfil a cé dreifhiacum yn afias, no, yn dafias, docha. Sin a hadol, a drasta. So, mae eisiau fo gyr i sin colorums, carain, nach chic sif colorum. So, yn tosioch, fa fi macin y dolstiach, gan bawa sion a fas ein. Hwyr sin actually an Ember bus, is yn hiaterus, chyn sin rifar sin a glachig. So, fe ma, fe snog. Hannig sin ysdach yn ornish, agus hwyr sin taxi. So, ryci sin cardar, far yn ddwyr sin a car ac ein, he chos nog stay sio cresid yn y paperwork. Ach, yeah, he mar cran, he interesting. Sio cres fain ysdach yn car, sin a hiaterus! Guys, hwyr sin car. Excited? No. He's really upset. He choma, he all in, shall me guys. He mad it's like a grown-up car. Agus, yeah! Wow! So not can you hi? I'm gonna be on my body. That's that broken. Hi, so far we rocky. So far. Hey, that's your Steffi. Sandero. Sandero. I keep calling it a sandwich. Agus he bria. Oh! Oh god, I'm actually fear that I might crash. Like, should I just go on the road? Just that. No. Ha mi toilet. Bha sin dreifh chemical is nuair sin chaising go gibsí. Ba KFC cad an average ach go chaising gachi agus, yeah. Sin ac a bheith huair sin na car, ha mi sa car a drasta, obviously. Jo eiche bhacin sin a bhí outro. Can I show it? Okay, here. How many men drasta is chais na second flat go ach an car choma mi chatolig leis agus hasin na se dol dreifig Michael stoch ag an Jenning heen big an dreifig an airplane ac an cyu oh my cymar am dochus gyn do chors a hiad vlog jaif agus ha mi an dochus gyn fech mi a jaich yourself. Chiadi!